Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ayaday takanayon mo abasaan a libraw. Ibagada, ano kanayon ti panagbasa iti libraw, ket lumaeng ti tao. Di pala kumaubing ka, ket inrugi mo tinagbasbasa, tapno nalaing ka ita. Apay, sa anak ka diyan nalaing ita. Diya manamukan ka, itapay tanaglatin tautek mo. Naladawin ti panagbasam. Apay, naglatin ayamit ti utek ka. Kita manday tabasbasa alibro ke baliktad. Akin nga to ti saka dagiti nakadrawing at taaw. Ha? Ay, binaliktad ko lang bita. Tapno kita no mabasag mo ilaing, nga oray no baliktad. Nalaing ka matarumaso na. Si kamay lang tinangibagaan na laing ako. Oray kita nasiri back down. Nagsaya at kat kuman no san akalukwan ti pagsiribam. Nasaomot ni Marituyang, akanayon kanon nga agbasa iti libro ni Kabadong. Itamampay. Anya kano ang libro, tiba basaan na maray. Saan kumot adinamdamag no anya a libro? Mayat mo't ati agbasa. Nauna saya at tilinaon ti libro abasaan. Saan ajay dakay akas kuma iti pornografiya a libro. Ay, sapay no daduma kat adapil pilosopo ni Kabadong. Ay nasa umaon. Nakaro nga agpaisaw ti kinapilusupo na. Saan nga ta? Amabasbasa na, ti daduma nga ipakpakat na. Nalabit a kasta. Kasta mo dagiti daduma. Makabasa na labasait, ibagadan analaing da. Papanamon ko, Arab. Birbiro kag mantay ukan ka, tataba daw. Awan matain. Apay, abirukang pa'y day taukain. Bayam, ta sumangpit tao. Kasanaw numayaw awan, nusana na makaaway. No saan na makaaway. Kaya nasa wine, asaan alimpyaw nga ukain. Tapay pumanaw. Kaya di na magarod ang mouth, agaway. Di tataba dong mait, ukan nga raw. Apay kumaasan alimpyo ti utak na ngay. At damot uking ka. Ngam saan damot ang pumampanaw. Talimpyo da nga raw. Ang mga nuukan latilangan na ngam nataangan matain. Basay ta natiltil nga asaw. Di taha kayaw. Tay tuloy ko asapulin ti ukan kaw. Ay, pimanaw ay. Puno ti imbaga na, anatayangan nga agpaisaw. Ta natiltil ti asaw. Saan ko na maisaan ni Kwarog Ay, mamaisaan kan tulad ta. Ada kano nalaing amamad taw di ta kabangibang a barangay. Ti kadimang kita iti palad, wenno basaan na ti adda iti panunaw. Damag kumot nga, agaramat ka no iti bula kristal kukumaray. Kasanungay dayta. Saan nga ta apagkwartaan lang ti mamad to dayta abula a kristal? Oray siya. Jak ba mamati iti day takun kunada amamad taw. Amang ibagbaga iti masakbayan babaen iti bula kristal. Anya nga ta, no adamang padas kada tayo. Ta kitaan tayo nupod no day tabula a kristal. Apay no si kapay timang padas maray. Imbagkan ka, tada kwartam. Ay na, sayang laeng ti mapaglakwak. No mapanak laeng agpapadto, babaan di tabula a kristal. Nungay adama amuam apagsayaatan maray. Unsa maray? Damagam iti mamad taw, no makaasawa ka pa'y. Naa, dahi ta ka, ti mapan ko damdamagan iti mamad taon, no makaasawa akpay. Oh, saan ka di amayat maray? Nugasat ko ti makiasawa, o di kumapay. Anya ka rin ti pampanunutay. Nakapanimid ka mo di ta sulay. Pudno nga tatikun kunada abula a kristal. Adayamit ti mangbula iti kristal. Kit nadagsin laki day. Makamuulan tupay no may tama iti ulaw. Agpiluso po ka manan ako nak.
Imbagak aya abulaan dati bula a kristal. Nagan na lang abula. Anun na karod ngay. Araramaten kano ti mamadto di takabangibang ang barangay. Kasano kumangay? Makita aya mo ti masakbayan di tabula a kristal. Day tangarod ti pampanunutag. Ibaga na kanukat ti mapasamak iti masakbayan, babaen iti bula a kristal. Adon ti nabasak a libraw, ngam awan pa'y ti maipapan iti dayta a bula a kristal a nabasak. Adulamin dayta. Anya ko mga adu a libro tinabasam ako nam, dandani di mo pa'y maawatan ti basbasaam. Ay papanamparay, kapay akasla ag tantanamitim ka magmagna. Ay, di nga rod na sa ukanya ni tuyang ko paray. Ah, Diyak mamatay. anya dayta. Ay, ibagaman. Mamati ka ka di iti mamad daw. At ikanu usarin na. Kit bula a kristal. Ah, nakamuam. Naibaga kanu da maribanang kin marikwanang. Ay, nakaamuan da nga ta. Nalaing mo't at talaga ang nakadamag dagiti babay a maritis Basta nagraranada iti tersina paray. At dabaru adamag. Oh. No maminsan, makapadanag. Ay, kastaan sa ti babae pare. Ay, dyan damdamagak ngay. Apay puno nga ta. No kita kaw, pati kaw. Ah. No di ko kita, di ko patay. Ay, ure siya. Kanya ka di timbagbaga ni tata ba daw may papaniti bulang kristal ang kail? Adumot ka no ti nakapila, ta kaya't da maamuan ti mapasama kadakwada iti masakbayan. Babaan iti kristal abula. Apay, anda panunot ay ti bula a kristal. Tapnoy maibaga na ti masakbayan. Naa, inalyan na kansabot ni paribadong iti kinapilusupo. Pagkunamot nga inalyan na kang kail. Apay makasao ti bula a kristal. Aramaten ati tao. Ha? Ay, sino ay tinakaamuan nyo iti dayta? Ada nasabat ko agayam ko. Nasa una, isaganaan na kano ti imbaga ti mamad daw. Makaawat kano iti kwarta iti mabiit. Kasano nga iti panagsagana na? Agtaya kanumot iti anyaman anumero dita. Tapno mangabak. Ay, dayamat swerte. Wano malas anumira. Papanam, ta nakasukat ka manon. Nakagbirok iti libro ang mabalin ko abasain. May papan iti bula a kristal. Na, adayamot kasta. Paggasgastusam akin, pagtaktakam mananday ta. Iyag mo kay di ta kwartam, ta igatang ko iti bagas. Dahil talang umunag iti boksi mo iti importante. Ikaw mo iti umunag di ta utak mo Sige nga raw. Tainton agkiraos ta buksi mo. Daytan tumagatang mo alibro tilambungam nga ipaunaw. Nya. Ni kuaraw tinakapila iti paradaan. Ay, may sakman day ta kuaraw. Aw, tata ba daw? Agudong kayo kaday. No nakasukat ti tao, kat mapan iti paradaan ti tricycle. Kawatan nga agudaw. Ay, awan mon kuaraw. Ay, kamalay, tata ba daw? Kasano nga ay numapan lang di takabangibang a barangay, numapan agpapadtaw. Siyaki din tin na may sana. Ay, aguray ka man. Aw, anya ti itanta nami itimaw. Saan ka di ahusto ti kunak? Ay, itulod nakman ki DJ Ilay. Sige, lumugan ka nga ruda, inta mapantan. Nagudong sama ni Badong Maumaray. Wen, Mari Maria. Mapan kano gumatang iti basaan na alibro may papan iti bula a kristal. Ada nga takasta alibro, Maray. Day tangarud ti kunak. Imbagak nga igatang laengan iti bagas ti igatang na kumay iti libraw. Imbaga nakit din at ikanulaeng buksit ko ti amok akargaan. Ngam saan ko nga amo akargaan ti utak ka. Kahit anya gayt itsong ba, Maumaray. Ay, kat imbagak ano mabisain. Jay libro amagatang na ti iluto na pamudpod iti bisin na. Idi pa'y kuma, arinugrugyan na tinagbasa iti libraw. Mayat kuma. Itapay talakayan. Day tangarod timbaga kunkwana. Itapay takinanan tilate ti utak na.
Nakaditi gagarami jay ilay tatabadaw. Nak gumatang iti taraon ti utek. Ha? Tarawon ti utak. Apay, kawaw ka din day ta utak yaw. Kawawa sasawang mat. Nalaingak tapno mam kwarag. Kasanaw kat kunayo ngayon kay gumatang iti tarawon ti utak. Anya ngay day jay. Babasahin na libraw ti kaya't ko asawain. No kanayon ka ngagbasa iti libraw. Lumaing ka. Iso anakunak at taraon ti utek. Ay awan maun. Ay, jay kumangarod libro ana isurat. No kasano maikati kinalanggaw ti gatangan yaw. Langgo nga kaya. Da kayo tinang ibaga dita. Sana siyak. Sige, tadapay papanak. No agawid kayo adagaws. Siyak mo't lang ti pagluganan yaw. Tagsubliak mo't lang inton madamdamay di paradaan. Nagudong ni Tata Badawng, tamapan ka no gumatang iti libraw may papan iti kristalabula. Ay, nasubraan nga tatilaing na, wano kurang ti utak na. Pagkunamat ang gay, Apay, adamat libro maipapan iti bula a kristal. hindi tati dya kamaw. Nagbiro ka siguro iti bookstore, no adda. Ang manipod agbasbasa iti libraw. Ay, sabali ti pangipakpakatan na iti laing na. Agpilosopo pa'y, ta isuti ko na ni Marituyang. Nagpakalaing kanunay, ipalastog na alimaing kanaw, gapo kadagiti mabasbasa na alibraw. Ay, saan mo tataraon ti utak tinagatang yaw, tatabadaw? Taraon mo ti buksay. Ay, sana kumpleto ti lako da dita a bookstore. Awan di kayat ko agatangay. Anyaya a klase ti libro ti kayat mo agatangain. At dangamin gayem ka o amabali na pagbuludam iti libraw. Bareng adda ti birbiruken yaw. Jay ko mga rod babasahin, may papan iti kristal abula. Ah, di ka di may papaniti ar-aramidon ti mamad tao. Happy nga rod nga gisam ka ngay. Kaya't yo ka di mo ti agbalin a mamad tao. Kaya't kumati agpapadto numayat mo't lang ti bagada. No jay kung kunada a mamalad, when numang basa iti panunaw, uray awan day ta abula a kristal, mabalain. Mamalad? When numamad daw, babay niti panagbasa iti panunat? Unta ta. Yung kayo agpapalad, tadamot palad yaw. Angam no panang basa iti panunaw, ay awan day ta. Takaslawan mo't kada kayaw. Anya, kasla ko namanin nga dapalad kaw. Ngam awan panunot ko. Da kayo tinang ibaga iti day ta. Sana siya. Simbangpad ka, ngawan mo't nagatang mo alibraw. Ako na. Apay, kas kamula masursurong. Uray lagsaba, dagitakiday mo. Day jay man nakwaraw. Imparipirip na kidin nga wang kano ti panunot kaw. Na, adaman nga ta na ibagam kenkwanan asaan anain kalintagan, iso na ibaga ng awan panunot mau. May sa kamay. Masiribak. Tadon tinabasak alibraw. Oray ado alibraw, no saan mat anain siriban tilinaon na. Apay kumaasa na insiriban ako namngay. Adda ka din na itulong na ken ka ti kunkunam anabasam. Agpiluso po tay iso ti paglaingam. Ni kwaraw, ti pilusupaw. Saan kita siya? Kano nasaya at mati pa nagsungsungbat na no siyak ti kasarsaritan na. Si kala siguro tadi na magustuhan ti pa nagsasaaw. Ni kwaraw, ti masabat ka. Ay may sak mantilo ka. Kunak no day ta okay na saklon mo, ti agun ni kwaraw. Ha? Si kamagayam. Nakakita kayo ka din iti agsagawisi nga ukain. Ang mga nubaliktad ti mataken lapayag yaw. Iso apagarupan yung nga ukain ti agsagsagawisi. Nya, day ta ka di nga okay, ti sapsapulam, iti kalman. Wine, nangig kong agtatauli di kasamakan. Tanabalod mo't gamit iti lanaw, iso asan anakaaway. Ag mauyok nga okay. Makita na akalanutan, usukin na. No di kat kurang ti panunod na. Saan nyo kuman nga irukod ti panunot yu iti panunot ti ukain, tata? Ang mga no ibagayo pa'y nga agtaraok inton madamdama ti ukain. Kat saan mo tamanaok? Kawitan lang ti agtaraok. Ay amo ka. Apay niya ti panagkikitam kanya kaya.
Nya ka di day tabas-basaan paray. Daytoy man maipapan iti panangasikaso iti mulmula paray. Lumaing tayo ang mga sikaso kadag iti mulmula tayo. Agmulmula ka day, tinangisurat dita. Tapno amuna ti agasikaso iti mula. Amangan mo no di na amo ti agmula. Saan na nga insurat no di da impadas. Di ko nadaman nga experiment. Nag-experiment da, sakbay nga impablaak da. Ganun! Kasta ka day. Sumulagaya man nagpipintas dagiti mulan paray. Dagiti mulak kit nakuritag kin babasit ti bunga da. Sa bali mga minti basbasaan. Buludam da ito, ita isuti umno abasaan, ta agbangbang kagkakagaraw. Saan ati labas basaan asaan nga umno? Wen man nga rod paray. Mayat nga rod day ta babasahin na. Tamang itay, iti adal. Una. Pilyon no niya ti basaan. Noawan adal ama itid na. Saan abas basaan? Ay, pudno day tatabadong. Dagiti basbasaan amang adal tirumbang abasaan. Sigay! Ditan, tinaggipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.